Shukuthi sonke ke manje sesikwilento yokushutha i-content futhi nje kuyasebenzeka bakwethu kuyasebenzeka. Ngelinye ilanga ke ngikwi-event ye-brand. Kube khona ugeli engihleli naye kwi-VIP section. Vele lana kubizwe ama-influencers kuphela. Yabona ugeli saba nesikhathi esimnandi. Ngangamazi ngangiqala ukumbona uNhlonhlo igama lakhe. Ayi bakwethu emva kwe-event uNhlonhlo angifonele athi geli lalela ngibe nesikhathi esimnandi nawe. Nami ngisho ukuthi geli ngibe nesikhathi esimnandi. Asugeli ngiyithandile ngiyayithanda futhi ne-content yakho ngiyakufollowisha. Ayi ngithi nami Nhlonhlo sengizofollowisha ke. Athi uNhlonhlo lamamela ngine-project lana elinye ihhotela lizovulwa. Lifuna ukuthi mina njenge-content creator ngifike laphayana ngishuthe i-content mase-ke ngiyayi-upload. Gel, kunganjani mhlambe nawe uzama ukuthi uzothatha le content yamahhotela si-travele kanjani angisho ukuthi iyabheda i-content yakho nje just ukuthi u-ede i-revenue mhlambe bangaba khona amanye amahhotela akuthandayo no travel ntontoni bakuthande gel uphinde uthole amanye ama-brands. Ngiyamthanda ke untomazane ugel yabona ongena umona we-understanda lonto. Ngicela ukunitshela ukuthi sihambe ke siye kuleli hotela lelivulwayo sifike sishuthe nogel bakwethu sabane isikhathi esimnandi laphayana kwabamnandi sashutha i-content sashutha nalihhotela zonke izinto nje zazi-available ukudla iphuzo sasidla mahhala because sasama-guest aleliya hotela. Ngicela ukunitshela ukuthi isikhathi seseqhubeka ke ugeli naye sengiyam-invite endlini yami afike azongivakashela kube mnandi siphinde senze i-content angisho ngam-uploada lokya ngenkathi kade sikwi-vacation sobabili sho ukuthi abangani bami sebeyamthanda manje ngisho naku-TikTok naku-Facebook YouTube abangani bami sebeyamthanda sebeyakhomenta. Ngezenye i-TikTok-ke ngangikhokhela uBuzz SA ukuthi ngimpromothele ke incwadi yakhe Impi Yabomdabu imovie kuthiwa Impi Yabomdabu isethunjini sho ukuthi lapho uBuzz SA uthatha incwadi yakamatikuletsheni yezingane zesikole wayishintsha wayenza imovie zabafundi bafunde kangconywana ngoba leya ncwadi iwugqinsi iyahlulana sho ukuthi ngitshela abantu bami ke abangilandelayo la ku-TikTok ayi ugeli ke ajumpe ini bafethu yazi ugeli avelana eyichazise okomuntu omdala ugeli usophisticated yo abantu sebegijima besendela uBuzz SA uWhatsApp ku-079 337 2464 beyothenga imovie Impi Yabomdabu isethunjini. Ugeli wechaza ukuthi bakwethu izingane zenu azingafeyili usizo selukhona uBuzz SA selilethile usizo. Yekelani izingane zamatikuletsheni zixaye ngezifundo ezinye izifundo einzima enzani impilo yezingane zenu zibe lula because izingane ziyanqena ufunda incwadi ewugqinsi 288 pages noma sezifundile mase ziyobhala ama-exams ziyakhohlwa. Nangu uBuzz SA uthathe incwadi wayiguqula wayenza imovie uyisho njengoba injalo ufaka zonke igama ke isencwadini. Enzani izingane zenu enzani impilo yezingane zenu ibe lula. Bonke abantu abafundiswe uBuzz SA ababukela imovie kaBuzz SA Impi Yabomdabu isethunjini bonke batholo ugela khulume bakwethu. Ngicela ke ukuthi nazi ukuthi akusisona isitori nje kuphela ngale movie Impi Yabomdabu ngiyayithengisa ngempela ikhona Impi Yabomdabu sisendela uWhatsApp nje yona 079 337 2464 079 337 2464. Ugeli ke emva kwaloko sesinokuthola ama-brands yabona si-collaborate mina naye yabona ama-followers wakhe ugeli ayanyuka nje futhi ayaphezulu bamthandela nje ukuthi umngani nami because mina ngine-fan base eloyal. Ngelinye ilanga ke bakwethu ngikwenye event ngihlangane nenye ugeli osebenzela enye brand. Ugeli angibuza ukuthi angitshele geli usuwa kanjani ngoba sasifuna ukusebenza nawe kwi-project enkulu kanjani i-project yemiliyoni kwathiwa wena unama-mental issues. Umngani wakho nje wesedi kabi ukuthi unenkinga yama-mental issues sagcine sesisebenza naye kuphela. Yo igazi lami livelane linyante bafethu. Mamushe ngegama uNhlonhlo ngoba basho ukuthi ngoba vele kule content ye-traveling bacela ukuthi afike nami because most of the times indawo le asuke travele nami uthola ama-views amaningi sizokhokhelwa sobabili. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngavelane nje phambi kwebrand ngathi inkosi yami ngiyaxolisa nkosi yami sengi-right manje sengalithola usizo engilidingayo ngicela ukuthi mangabe seningidinga futhi i-project mabe sivulelekile kakhulu ngicela ninga-hesitate ukuthi ningicontacte on my business number ngamnikeza i-business card ne-email yami unga-hesitate nje ukuthi ungicontacte ngiyoba available anytime. Ngasale sengiyifihla le ndaba yokuthi kahle amanga lawa amanga angiyazi mina lonto umngane
engazangitshela ukuthi kune brand ayingi-invitile sho ukuthi wefuna ukuthi ayidle yonke leyo mali. Uke wakubona ukukwata kodwa uyigqibe uzibe ukuthi uyakwata. Ngifike endlini-ke manje sengidiniwe-ke bafethu ngathi ngiyafriza ukwabona ngathi uyafriza ugodola ilanga lishisa emini kaBha. Ngicela ukunitshela ukuthi sengizama ukuhlanganisa ama-dots ngiyacabanga ukuthi hayibo mase ngiqala ukwenza le content yokutravela ngihlezi ngitravela nomngani ngadecide ukuthi hayi man nosinge ngithinte igroup enamahhotela amaningi including leli hotela leli esaqala kulona ukwenza icontent nomngani ngibatshela ukuthi ngikhona nami ngicela bayibuke iprofile yami ngicela bangiconsider maybe in future mangabe befisa ukuthi babe nomuntu abangasebenzisana naye. Ngicela ukukutshela ukuthi ngathola ukuthi kulo group yathi lo group thina we don't work with influencers. Ama-influencers wakhokheli asikaze nje sisebenze nama-influencers. Lokho kwangishaqa ukuthi why umngani aqamba amanga wathi sisejobini or kanjani kodwa ngakushaya indiva but mase kuphuma indaba zanamhlanje kwavelane kwangicacela ukuthi uGeli sho ukuthi leya trip leyana yokuqala wayikhokhelile ngoba nake efuna ukuthi azothola ama followers ngami because yena akayi-uploadanga wayi-uploadisa mina. Wafika uGeli efika ne crew professional ezoshutha zonke izithombe zakhe yonke content yakhe yena uyishutha ngama photographer a professional uGeli vela kadlali kanjalo ngequality and nama followers aseyamthanda like uGeli ngathi uyawabala amagama awakhulumayo ngathi wafunde phansi ngathi nje uyayazi into ekumele ayisho ukuze ahehe abantu. Kungicacele ukuthi bha ukuthi lana ngiyuziwe uGeli ungiyuzile uGeli bekafuna ukuzoduma ngami kungicacele avelana uGeli angene kusenjalo ukuhlanya engakuhlanya. Okay mina ngimuhleke nginezifaca yabona ngiphinde ngijove nalemjovo ke lejovayo ukuvala ama wrinkles sometimes noma udiniwe unezifaca nje ngathi uyasmile ngoba uhlezi nje umuhle akubonakala ukudinwa kwakho kodwa ngangidiniwe ngihlanya. Ngicela ukunitshela ukuthi uGeli ngimconfronta ngimtshela ukuthi wena vele sengibonile ukuthi wena wafika kumina empilweni yami uzongiyuza ngoba sengihambile ngoshaya research kwa VIP engangihleli nawe khona wakhokha wena kwakubizwa ama content creator wena wakhokhela ukuthi kanjani ufakwe lapha yana wakhokhela ama security wenza nje izinto zahlangana ukuthi wena uhlale lapha engasi nawe i-content creator ephezulu ukuze uthole i-content creator ozoyi-exploiter and lo content creator kwabo mina owangithola ukuthi uzongenza isilima sakho nalama trip ade lo ngiwahamba nawe ngithola ukuthi wena uyikhokhele lo ma trip bungenza isilima ukuthi usebenza nama brand ufuna sibe kwi collab so that bazoqala nami banginotice kanti wena bukhokha imali yakho ungenza isilima ngoba nakufuna ama followers ngami. Naku kokukhulu kakhulu ke Geli engaku-expectanga ukuthi lokhu ungakwenza kumina ungangicindezela kanje ungangiluzisa imali ye-million kuthiwa leya project leyana ye-traveling traveling brand befuna ukusebenza nathi sobabili ngoba iyabona usime kukhona mina ama-views abamaningi than uwedwa kodwa wena Geli wathi mina ngineyinkinga ngidlule ey'nkingeni ey'nzima have some mental issues ngisazama ukusizakala nginama-anxiety nginani kodwa Geli ungayenza kanjani into yazona uyisihogo sikaSathane ngamusha uGeli lapho uGeli akaxolisa uzama ukuxolisa uthi Geli ngicela unginikeze ithuba akukho njalo ngicela unginikeze ithuba ngichazele usikwenza ngalani ngithi ayikho into ngiyavutha bafethu ngiqeqemuka amalangabi. uGeli azakhipha ifoni athi Geli ngithi yini le eveza ama-emails from leya group yama hotels esho ukuthi lo guy lo akasasebenzi khona mhlawumbe uthola omunye because useshintshile i-agent yama hotels uyambona ukuthi nansi email yakhe ivela futhi on the same company uyayibona nansi invoice yakhe la angikhokhela khona uyangibona naku la athi thank you very much for bringing your other influencer friend we really enjoyed and we loved ukuthi usithegile uyabona Geli futhi nansi email lana ibrand eyangisendela ngalelanga mina sengiphumile ngaflya ngaya kuyona ibrand ithi sicabanga ukuthi ngakuhle mhlawumbe ulethe umngani wakho ngathi mengifika mina lo email ngayibona sengifikile ebrandini sengiflyile bangibuza ukuthi uphi umngani wakho mina ngangayibona ngaki email ngasala sengiqamba amanga asheshaya amanga azongikhipha enkingeni ukuze ngingaze ngikhanselwe nami ukuthi mhlawumbe ngilalela imithetho ngathi mina umngani nami unenkingo kwamanje akekho right usadila nama mental issues wakhe ama anxiety nani ngiyaxolisa mngani angisoze
ngakwenzela phansi ngakufaka cabanga ngakufaka i-content yami ngisaqala ngakupha uplug ibheka nje manje nawe usuyabizwa kuma content ngenxa yokuthi mina ngakuplaga mngani. So ungasho kanjani usina ngintombazane nomhobholo ungayenza kanjani into enjengaleyo? Sengiyabakaza ke manje ngibona ukuthi shuthi lama dots engwa-edile ndawonye shukuthi lama dots ami ayabheda. Ngiyabakaza manje ngiyaxolisa Geli abengayazi into engikhulumayo bengitshela ukuthi ungenzela phansi ngoba ngibona ukuthi ama brands amaningi osuku wenza wasole side lami on my page bas request ukuthi sibe sobabile page lami ize noma bezosikhokhela soyithuna sometimes basihamba uposta nayo i-content page lakho kodwa mina ngikaze ngiwathola ama brands traveling ngihlezi nje ngiwu+1 wakho kwi traveling girl so bese ngifile ngathi ngathi nomkhoshosho phakathi yini ngathi ihamba one sided le ndaba le kodwa ngiyaxolisa Geli nginamahloni nje nokuthi ngiyishilo nje yonke lonto leyo. UGeli avelana athi yazini mngani lolu suku lolu belu too much sithethisane kakhulu silwe kakhulu lana asivelane nje sihambe siyophola sishaye iphuzo mase siyayihleka ukuthi njengabangani sesibe nefight yethu yokuqala phela ifight ibalekile mngani kubangani. Ake ngempela ngicela ukunitshela ukuthi laphayana sasingadlani notshwala sahlele bar silibamba ngeengudu sibudla ngeengudu sibuhlaba ngeengudu siyahleka sihleka ifight yethu yazi ngelelanga ngaphuza ngangaze ngazazi ukuthi ngubani uGeli wangitshela ukuthi hayi sesibhukhile khona la phakathi ehotela sizolala lana because sesidranki kakhulu sisingagibela ama Uber noma sidrive ayiba kwethu ebusuku ke mangabe sengilele ehotela hayibo ngithi hayibo ngiboshwe embedeni ngithi ngizama ukuphakama hayibo kwenzakalani ngizama ukuscreama ngathi akuscreameki ngathi nje leli room li bulletproof ngathi angiziwe umuntu akekho umuntu ozayo ukuzongisiza la ehotela ngicela usizo ukuthi kwenze njani ngiboshwe ubani embedeni ehotela. Ngicela ukunitshela siqhamuka uGeli lapha athi yena ntombazane ngicela ngiyinsangu mina ngiyabhenya ucabanga ukuthi mina ubani ongakhuluma naye kanjena ungitshele zonke lento engitshela zona ke payback time ahleke ngezwe ngathi la devil uGeli asilalela ke ngizoshisa umlilo ke manje uma nungqongqe lami ucabanga ukuthi usehotela la awukho ehotela la isendaweni zami la engizokushisa khona futhi akekho umuntu ozokuzwa uzokhala ushe uzuba umlotha ungaziwa umuntu. UGeli awulayithe vele umlilo uvutha amalangaba umlilo usuzongishisa hlobo leni lomuntu ukuthi mabe ngiqabele nibe nefight usezokushisa ngomlilo nkosami ngizama ukugqashula akugqashuleki ngiyahayiza ngicabanga lento yakho osuthe ngeke ngiziwe umuntu ngivelane ngiphaphame bafethu kanti ngiyaphupha ngisehotela impela sifike nomngani ngilale ngezicathulo ngiyashiselwa ngidakiwe yabona ngiphapha manje sekusemini utshwala bula ingudu ikhanda liyanqenqetha ngiyaphupha kanti lelo phupho leli lalisayi warning yenyakanyaka yento eyayisazongehlakalela through lo mngani. Istory imasqala yaqala kanje lento. After ihotela si right nomngani yabona nje lo livadlana leli lalela yaphupho ngithi hayi mina bengiphupha sho ukuthi it's because of that fight ngingalivumeli nje lo vadlwana after nje that day si right nomngani we are vibing siyaqhubeka ne-content ngiyahamba naye emahotela akhe nami futhi ngiyambiza sizoshutha lana nami yami content kube mnandi understand. Ngicela ukunitshela ukuthi ngelinye ilanga ngithole i-email ekudala ngayilindela yabona nje kwaba i-breakthrough leya email. Ngibizwa enye traveling agency yabona labo bantu laba bayakhokha bezokhokha imali njengemali bangitshele ukuthi bafuna ukuthi ngihambe ihotela labo elikwenye indawo sifike siyenze experience yakhona maseke siyasuka futhi siya kwelinye ihotela lakhona siphinde siyo experience kodwa bafuna ukuthi ngili experience nabanye abantu abangasiyo ama-influencers abantu nje bafuna ukuthola i-experience labo bantu labo bazosayinisa i-contract bazohola bazothola nje imali for konke lokho kutravela they want amantombazane ingaba amantombazane amakhulu kuba amantombazane akwi-age yami. Ake mina ngibhala ke ku social media wami bangitshela ukuthi
ngingasho ukuthi intontoni angeke ngithi nje do you want to experience ihhotela la kuphi ngicela ukuthi uhambe uyoba ne-experience emnandi nami mangabe ufuna phakamisa isandla all expenses will be paid for accommodation and everything bangasho ukuthi ngibenge embaba ukuthi it's an advertisement because mu advertiser directly abantu sometimes abaheheki ake ngempela amantombazane ke uyawazi ingane zichwazi ingane ezinye iphuma emarest ngifuna ukuhamba nami kuthiwa kunetimu ke lana ngo day 1 mase hotela thizeni soqoka itimu eso sasesogqoka amabikini amhlophe ne-outfit emhlophe kuthi mase hotela number 2 sishintsha i-outfit hotela number 3 sesohamba amahotela awu5 vele kwakuvalwa ikole ke by that time ngicela ukuntshela ukuthi sihambe ke bafethu ihhotela lokuqala sifikele lapha ehhotela wonke ama-expenses asokhokheliwe ihhotela lesinakile thina siyishuthela i-content we-understand lesishuthela i-content yethu ingane ifike namafoni ziyavlogga kumnandi ziyalithenga ihhotela what a nice experience ayisilala usuku lokuqala usuku lesibili siphinde sidle ijoy khona le hotela kodwa kuthi ngabo 5 kuthiwa sesiyahamba ke siya kwelinye ihhotela le hotela athanda ukuthi libe kujana sizofika impela sekuthanda ukuhlwa sekusebusuku kakhulu sizofika silale mase siyavuka ngakusasa ekseni kuyimase siqala ngecontent yethu ake bakwethu sihambe ke ifika i-transport sifike get out of my F car bafike bazosilanda ke basilande ke bafethi i-convoy siyalandelana no-girl i-convoy kube mnandi kuhanjwe get out of my F car about 2 kuhanjwe sifika kwenye indawo yabona sifika kwenye indawo kumnyama ke lana bafethu yabona phela endaweni uhamba i-long distance uhamba le kunogesi khona uzubu uhamba nesendaweni ezimnyama sho ukuthi thina siphuzile sidakiwe saqala sinomsindo kwathi mase kushawa 11-12 bese sizumekele sesiyilalele sifika kwenye indawo ke imoto ivelane zibreke zithi nse siphaphanyiswe ilokubhreka kweimoto indlela ezabhreka ngakhona ayikuqhamuka ezinye imoto zihamba abantu ke manje ihlakela zabantu baphethe ibhamu basihudule ke manje basingenise kulezinye imoto mase bethi kumina sala wena uyoface amacala akho okuthengisa izingane zabanye abantu sala uyoface amacala akho ukuthi wena uthengisa izingane zabantu azoyidayisa ingane ngisakhala Jess Maria makwenzakalana ngiyeza into enkuluma nayo yekani izingane zabantu thina siyahotela ku-project we-hotel basihotela ihotela lana kunahotela lo yakhona nobuye uthengisa izingane zabantu kungicacele-ke manje ukuthi we are being hijacked ifoni yami bayithathile sisebumnyameni bangishiye lapha ebumnyameni bangiphuce yonke into athi lo munye udriver-ke wema-F car mina ngizokupha i-lift ngizokushiya endaweni ukuthi ngoba vele imoto nami le njoba sekunjena kumele ngiyibuyisele emuva ake lo driver ahambe ke yazi mangabe sengithi ngiyaqaphela le moto ayinayo number plate le moto bikade ifakwe i-magnetic sticker enobuso bami kuthiwa enjoy i-trip with usibanibani ake bakwethu ngithi mangabe ngifika back ekhaya ngifika izingane seyisendile imessage ku-Twitter zisho usikosami sithola ifoni asazi ukuthi sizophucwa nini asazi ukuthi sikuphi bekade sihamba untoshi kanti abantu bathi usithengisile bekosithengisa kuphi asazi nokuthi sikuphi basiphuca yonke into le phone nje siyithole umuntu uyikhohlela ngephutha lo muntu osigadile lana nangu uyabuya manje Nkosi yami zasenda imessage ingane ku social media zithi icela usizo zidayiso ubani zidayiso untoshi Jess Maria nantu udaba linyuka mina sengivula icase ngalena ke ngasekhaya ngiyasho ukuthi sasihamba sisponsorishwe ihhotela kanje suka kuleli hotela siya kwelinye ihhotela closer to the border yabo siyo experience ihhotela closer to the border bathi hey wentomazana anginahotela closer to the border ngikhiphe mina ama-emails ngisho ukuthi bangitshela ukuthi nanka ama-location sohamba le hotela salihamba ihhotela lokuqala ake umseshi akontakte ihhotela ukuthi ihhotela linayo information isihhotela sina asiyazi lonto asikaze sibe in partnership nansi imali yena wayikhokha yonke le mali le ekhokhela ihhotela uyena wadeposit imali ethi ukhokhela ihhotela uyabhuka ufuna ukuba neexperience nama girls kanjani nansi email asendela yona Jess Maria i-email yami le sendela phayana
i-account yami le ekhokhile imali ideposita to i-account yebhenki, mina anginalo ulwazi, anginayo information at all ngayo yonke lento le. Ayibo, i-misunderstanding yonke lento le, sho ukuthi mina lingiskemile phela leli hotela ngoba angikaze ngikhokhe lutho. Nansi i-email yabo. Bathi lapha ehotela, yes, i-domain yethu lena, but thina i-domain u.com, le yakho u.co.za, thina su.com asiu.co.za. Sho ukuthi wena njengoba ukhokha imali nge-account yakho, sho ukuthi ikhona into oyenzile wena, ufuna ukuskema iy'ngane zabantu, ufuna ukuthi uthengise iy'ngane zabantu. Sho ukuthi yonke le mali lo ukhokhelana, imali enkulu ukhokhela ihhotela, sho ukuthi uyikhokha ngemali oyithole kulama-scammers. Angisakhali ku-social media lapho ngithreenda ukufa, ngithreenda iy'bhadi, abantu bathi intoshe, sikuthembe kanjena ungaze uthengise iy'ngane. Ake bakwethu emaphoyiseni mina ngimele ngelokuthi mina ngivula icase. Amaphoyisa-ke alivuleke nalicala, sho ukuthi sengivulelwe icala-ke nabazali bey'ngane bala bayavutha bhe. Sho ukuthi ejele sengiphume ngebheyili-ke manje abazali bey'ngane bonke bangivulela icase bayavutha bhe. Hey, ku-social media bayakhomenta abantu, makakhulume ukuthi iy'ngane uyithengise kuphi, akakhulume ukuthi iy'ngane uyithengise kuphi. Jesu, angiyazi nami indaba yey'ngane, angiyazi indaba yey'ngane ngempela. Ngicela ukunitshela ukuthi omunye wabantu ongilandelayo asho ukuthi hayi, mina ngicabanga ukuthi yonke lento le, ngoba wena you are very very close noNhlonhlo, ngicabanga ukuthi yonke lento le imkhuba yaNhlonhlo, ngoba nami uke wangenza into ekanjena. Anikaze ngixabane noNhlonhlo noma kuthiwa i-fight incane kanjani. Ngichaza ukuthi sike saxabana kanjani, ngaze ngaba nephupho elinjena, ngangisola ukuthi nokuthi. Bathi imkhuba yaNhlonhlo, uyena umuntu okwazi ukwenza lezi zinto lezi za-technical, ashintshe o.com, abashintshe enze o.co.za, uyena umuntu nje okwazi ukukhohlakala, kudrage, afake imali kwi-account yakho, akhokhele ama-accounts ngale, wena uyophapha manje uyitshela kadulele nje as usual. Kanti umuntu ukudragile efuna ukuthi akhokhele wonke ama-trip, abhala ama-email nge-email yakho. Wena umuntu uhamba naye, uyabuka ama-password wena muswipe ifoni yakho, uyabuka yonke into. Uma ngabe kuwukuthi i-fingerprint wena uzothulela ekudragile, athathe i-fingerprint lakho avule ifoni. So nje ibhalwe uNhlonhlo yonke lonto leyo. Ake ngitshela umseshi-ke ngalento, afike nalo sisi lo okwaba i-victim yaNhlonhlo. Hayi, kutholakala ukuthi uma behlanganisa u-1 no-1, u-1 no-2, kutholakala ukuthi imali ngayikhokha ngosuku olukuthi, ngesikhathi esiwukuthi. uNhlonhlo wekuphi, ifoni yakhe iya-correspond ukuthi wesendlini yami ngalolo langa. Zonke izinto engangizenzile, ama-email nani, ifoni yakhe iya-correspond ukuthi uNhlonhlo wayesendlini yami ngalolo langa. Wa-investigator kuNhlonhlo, kwatholakala ukuthi nale mali le yayingene e-account yami akhokhela ngabo labantu engangayazi iqhamuke kuphi, ino-connection naye uNhlonhlo. Waboshwa kanjalo-ke, ngasinda kanjalo Nkosi yami ekufeni, zabuya iy'ngane zabantu. Hey bakwethu, bogawula ukubheke la ku-social media, ayi kunzima yo, inja idla inja, kunzima, kushubile, ama-scam maningi nje, kubi kumuncu. Kodwa-ke siyaphambili, siyasebenza, asililahli ithemba. Niqapheleke nabangani bambi Nkosi yami, abantu abanomona, abantu abaney'nhliziyo ezimbi, abantu abanomhobholo. Ningakhohlwa-ke family ukuthi ngiyathengisa imovie Impi Yabomdabu isethunjini, ngithengisela abafundi baya grade 12. Even if ungasiyo umfundi wamatikuletsheni, ngizocela ukuthi ifamily babe nesifiso sokuthi usupporte, ungayithenga. Noma kuthiwa awunayo ingane efunda umatikuletsheni, bakhona abantu abayithengayo bathi hayi mina ngicela ukuthenga u10, uzopha abafundi abangenazo, abanganawo ama-means okuthenga imovie, abanganayo imali. Naloko family futhi ungakwenza, kuvumelekile. Ke qhamuke nje umuntu athi mina ngithengela zonke iy'ngane zasenkandla. Naloko futhi siyakuvuma, sinayo inkinga. Kuke kwenzeka last year isigwili thizeni sasenkandla sathengela zonke iy'ngane, kuphi umuntu athi ngizothengela bonke abantu bakuphi. Nawe nje ngisho noma kuthiwa uthenga ama-video 5 ukuthi uthengela iy'ngane thizeni ezihlwempu noma ezangakini noma ezangakuphi, kuyayisiza iy'ngane lokho. Futhi uma bekuwukuthi umzali onengane efunda umatikuletsheni, ngicela bandla uyithule umthwala ingane yakho ukuthi ikwazi ukuthi isebenzise ividiyo yethu, ithole usizo, isizakale, ngoba iy'ngane zamatikuletsheni iy'thwele kanzima, ziyatatazela,
khona kusemajikeni okugcina phela lana yabona nazo ifuna ukuthi ziyiprove ukuthi zingobani, zifuna ukuthi ziphase ziyimisele iy'ngane. Nathi sabazali ke siphonsa isandla ekuyimiseleni kwey'ngane zethu, sehlise nje i-stress ey'nganeni zethu. Nangubhaze sesithathe nje sayenza yonke into yabalula. So family ningakhohlwa ukuthi nifollowishe to all social media platforms. Ku-WhatsApp ke siyatholakala for impi yabomdabu enambeni ethi 079 337 2464. Ngizoyiphinda 079 337 2464. Cela ni-subscribe to our YouTube channel, ni-commente, ni-share, nitshela abantu nje ukuthi ubhaze seyusekakhona, ubhaze seyusekafikile. Family ke nginombuzo for abantu abafika ekugcineni kwale story. Umbuzo uthi, ngizocela ukuthi niphendule kwi-comment section. I got i-comment ethi comment why ngingasebenzisi i-AI ngoba sekunama-AI la setshenziswa ama-Nigerian nami ngi-improve umsebenzi wami, because lo muntu obekhomenta lapho angimsoli shame ubekashena ukuthi u-concerned because uyangifollowisha uyangithanda but kumphatha kabuhlungu ukubona improvement ingekho. So at least angithathe nanti ithuba le-AI nami ngiyitamuzele ithuba le-AI ngithole i-improvement. Mina personally family ngifile ngathi ama-video ethu they are better than AI, because i-AI umuntu uqale isilenda agcine seyisidudla uyinwele seyihlubukile sekwenzakala ukuthi nje hey mina i-AI bakwethu kumina it doesn't appeal good, ngingazi kodwa bosimnametica like izinto lezi engathi yabo nje ama-camera angles nani nemiqala ivideo iba yinhle yabona ikunikeza that thing yabona. Kodwa equality along the way iya decrease, uthola ukuthi i-character siyashintsha. Mina ngithanda nje nalokuthi i-character yethu on our page ihlala ifana nani yabona iyashintsha, noma uyibona ukuthi iyashintsha ifashion uyabona sekusawa umuntu oyedwa. Kodwa futhi ngingaba wrong ngitshela ukuthi kuhle kanti akukho kuhle. Ngiyabona nami ukuthi I need improvement of which ngithatha i-decision yokuthi ngizohamba ngiyothatha i-class le-filming, ngiyabona ngithatha i-class le-filming ukuthi ngi-understand ukuthi ngishutha kanjani different angles and what ngidecided I'll just take that course and try to improve. But I want to know from you guys ukuthi nina nicabanga kanjani. What do you think? Do you think AI is better than what we are doing right now? Nithini nina, nithini family? So please comment down below ukuthi wena uthini. Ngicela ukuthi ungasabi ucommente, ungacabanga ukuthi ngizophoxeka, ungitshela ukuthi AI is better than what we are doing currently. Ungacabanga ngizophoxeka, just speak your mind. But mina personally AI nje ngibona ngathi demonetize nje labantu masebeshintsha yo masebedla khona lokudla kwapho ukuthi angihlanye. Bhaze say to all social media platforms, siyanthanda kakhulu.